Moldo sana okup berүүгө милдеттүү эмес. Түшүндүңбү? Чоң атаң окутуп алды кеңе. Ошол молдону түндө келесин, сен өзүң молдону чакырганда саат 12:30 чакырасың. Байкуш уктап аткан болот. Уйкусун бузуп, уйкусун бөлүп, дааратын алып, маасысын кийип, чапанын кийип келет. Анан кылтындаган сени мас күйөө балдардын арасында отуруп, саксаган жерде отуруп, анан сага никең адалдап берет сага. Анан кийин жыртылган 200 сом менен Кытайдын бир көйнөгүн бересиң. Bir artist gelse anı konak kılıp törüge oturguzup 200 dolar bергенinde sen bürüydün yarım basın veresin. Ana şu adiletli oluyor sana. Ol artistin sana adaldap berbeyt. Oşol moldo bolgosu törülgen balan nikesi törülöt. Oşol da şoň aram bolot seniki. Anan oşo moldo akçalsa bol kayra göğürük berişin gerek. Al gelbey o sen ne kılasın? Milletem alıp koygan jerin bar o seniki. Moldo dep şaylap algandan keyin moldoga bir akçaсын az verdik, köp verdik deyit. Men bile moldolardan bardık oşol bala çakasın bagalay Rusiyaga ketip kaldı. Rusiyaga ketip kaldı bardı oşo barıp Orus'un köçesi çıkırıp. Oşo el jakşı bolgon bolsa, el tың bolgon bolsa, aksakallarına jön ele kuru mamadana bolo berbey, oşol moldoları sıylap ala turgan bolsoňuz ketpeyt ele. Bardık jerde şundan moldolar 1 ay turbay ketet, 2 ay turbay ketet. Geçe komünist bolgon, köçügün бүгүн жыган açaldarga çogulup alıp turup, moldoların bari kıynap, andagıl mundagıl dep diktat etişet. Anday bolboş gerek. Moldo ayında en sıylı adam boluş gerek. Moldo ayılda en törde turgan adam boluş gerek. Moldonun sözü 2 turbay turgan boluş gerek. Moldonun kursağı tok boluş gerek. Sizler ne kırıp atasыңар? Moldonu urşup atasыңар, gerek bolsa sottap atasыңар, gerek bolsa ajıga çeyin jönötpey koyup atasыңар. Anan sizlerge bereke bolobу. Moldosu sıylabagan elde hiç wagtda jarbayıp bereke bolboyt. Kıyamatga tozokko çöp turgan bolot. Dagı moldo dep bardygy. Moldonu bagış gerek, moldonu karaş gerek, moldonu kursağı tok bolsa sana şariat tüzükte koydat. Ana Kaysılbaydın çöntögün kolunu tıga turgan bolsa, ana uşunda karadyk ana moldo ne deyt ekende bolturat. Anday bolboş gerek. Moldonu el bagууга милдеттүү болот. A moldo ketmeden çap ketip kalsa, maşinadan ondogonu ketip kalsa, bazarga çıkıp ketip kalsa, dinin kim aytıp beret saga?